Kitabu cha Hosea mlango wa 11. Mulungu ahenzajo Aisraeli. Aisraeli iriho kalechere muhoho na muhenza na mwiha mwanangu kula Misiri. Hele nirijo kaza kwaiha nijo marijo kaza kuniricha. Mandira kumwambazira sadaka Baali na kufuguzira mavumba vizuka. Kisha ndimire mfundisha Efraim kwa nenda nagura mkono nikialongoza ela kama manyire bule kukala ndimi niliyohoza mimi nalongoza na nyugwe za mbazi nafunga na mahenzo nikeusira gogo riro kala singoni mwao nikambuzira chakuri kwa ukala makala kuniuyira mimi mandau ya Misiri na mandatawalwa ni Ashuru viha vindaruma kaiza mizi yao vindabanda banda miliango imbomu na vigwareaje na kwa nonga mipango yao atu wangu mazatosa kuniricha ingaho kala manamini hariye zulu mimi sindali kabuli sindadi makukuricha hewe Efraimu sindadi makutuha hewe Israeli sinda kuhenda ukalehere mzi wa Adima sinda kuhenda ukalehere mzi wa Zeboimu nzagalukwa ni moyo mbazi zangu zizarungarara chati sindahenda kulengana umvara wa koro zangu hedu ugaluka na kwa nonge Efraimu mana mimi ni mlungu si mtu bule mimi ndimi mweri ikahikai zenu sinda kuza na koro bule manda mtu wa bwana anda ruruma here simba na ndiho ruruma anaye manda kuza kula mterero wa zuwa kuno manatetema manda uya kuno manatetema here unyama kula Misiri na here magia kula insi ya Ashuru minda auzi ya mizini mwao ndisho bwana ambasho Efraimu zanizingira na ulongo nyumba Israeli zanizingira na ukengi ila Juda achira na sembera na mlungu Juda achira mwaminifu kwa iye mweri